Hey yo, what's up bafethu le one Wezi Beats aka Mr. Short Thing. So today bafethu nimkhomele video ya ku vonisa ku xigaza xi endlisiwa ku yini from the beginning. And then kuna video leyi ni nga yi endla, it was 6 years back. So na vona ku video la ya trenda. So swilo se swi cincile sweswiwani, and then alaya it was less information. So ka leyiwani ta mi nyiketa ta mi phamela hinkwaswo ni dichini la media, I'm sure. So xo sungula laniwani ni ta sungula swilo leswi nga important. Swilo leswi nga important laniwani i drum kits ta xigaza, ti fana tin'wana ti fana ta hip hop, ti fana ta afro pop, tin'wana tin'wana ti na laha ti differaka hi kona. So ti-drums mi nga wari ngopfu hi tona ti important ne. So ni ta ti include, ni ta include link ya ku ri mi ti download ka description, and then na video leyi nga ya 6 years back ni nga yi endla ni ta yi include la ka description, ku nakona maybe ku nga va ku na swin'wana leswi nga ta swi siya ka leyi video, then mi kuma ku ri ka liya so swi va mi kuma swin'wana swa ti-notes swa ti-basic. So la assume ku ri ni deal na vanhu lava tivaka ku tirhisa FL Studio, I will assume that. And then it does not matter hambi u tirhisa Cubase, ti-basic i tin'we at the end of the day. So xo sungula ti-drum kits, so teto ni ta include the link ka description, and then na yini na FLP ya project leyi nga ta yi endla na yona ni ta yi include ka description. And then again na WhatsApp group futhi ni ta include na link ya kona ya WhatsApp group, la ku nga na vanhu vo tala lava nga ta ku pfuna loko u ri na swivutiso, ku nga ri mina ni ku pfunaka. Ku na vanhu lava kotaka ku pfuna laya lava va communicate. It's a community bafethu, it's a small community ya ti-producer na ti-artist. So you can even share your music, va share music, va pfunana hi swilo swa ku chacha loko munhu a na problem va pfunana. So ya bafethu hi swilo sweswo. And then xin'wana xi nga important i ti-software leti tirhaka laha, ti-software leti tirhaka laha ku na ti-software leti tirhaka specific ka music wa Xichangana. So teto ti nge vi kona ka description, swi obvious ku ri why. So but maybe loko u joina group maybe some va kona lava nga ta va va ri na twela vusiwana va kota ku ti share ti-software teto. So software teto yo sungula software mara loko ni langusini leti nga important very much, I think it's 2 of them. Loko va commented later hi 2 u sharp. Yo sungula software ya kona i Hypersonic. Hypersonic it's a must one, it's a must. Hypersonic it's a must. Swo boha mina ni chava swo boha leyi ku ri va na yona, it's either i 1 or yona leyi ya 2. So boha ku ri yona yi nga khoma ti-grand piano, yona yi nga khoma ti-lead with software, ti-lead leti tin'wana ta ku leti twalaka ka music wa Xitsonga. So swo boha ku leyi u va na yona software. And then ya vumbirhi software leswi bohaka ku va na yona i FM7. Swo boha ku na leyi u va na yona, hi yona leyi nga khoma marimba. So ku na vanhu van'wana vanhu tlhavaka vanhu vutisa va ku marimba ma komisa kwini ka FM7, marimba ma komisa kwini ku ya makumi. So marimba loko u lava ku kuma marimba ka FM7 u ta laha ka load, loko u ta la ka load then yi ta ku pfulela this window actually. And then u ta la ka master group open, tada ila marimba la marurumela machaya kahle. Yeah, and then loko khomile ta yi 2 leti software u nga tirha u nga ba music wa xigaza beat ri helela yi only these 2 softwares. But for edition ku na leta ti-boy na buku nga ri na tona, like you can go ahead, but cause mi lava ku ti tiva ku na Purity Sonic but this one okay plugin is missing, so whatsoever. Yi kona Purity na yona ya tirha na yona yi na minoti na yona yi na ti-lead.
So as an addition is not a must ku va na yona. And then ku na le hyper canvas, ya na yona ya boy ku va na yona, but na yona yi tirha ngopfu ka xigaza, yi khome ti-lead, yi khome ti-organ, and then yi tirha ngopfu ti-lead leti tirha ngopfu ka this sound man, ka leswi va ti-remix leswi tinsimu leta to tsutsumatsutsuma letiya, ya yi tirha ngopfu yi tirha ngopfu yi tirha ngopfu this hyper canvas yi wa tirhisa ngopfu yona na vona na ti-brass ta kona leti. So yeah, and then yin'wana hi leswa ti-Kong leswi vo Legacy vo M1, so just ti-edition naswona like ka leswiwani u nga ko tirha maybe sound ya 1 ka software ya 1 sound maybe ta hi 2 ka software, so that's why ni ku ri ti na nkoka letiwani, leti nga na nkoka leti ti nga le ni nga sungula hi tona. So yeah, so hi huma ka software wa fethu se hi ta aku endle ka beat. Aku endle ka beat ku na xipidi u nga sungula ka 160 ku ya a henhla xipidi, ku na leto tsutsuma, ku na leta slow nyana njhaninjhani, ta vo Bini, ta vo Mr Post, ta vo Rhangani, ta vo Joe Shriman, ti sukusela kwalaho ka vo ma 160 165 164 yini sweswiya, and then leta vo slow jam ti ya below 160 below 160 kwalaya. So leta to tsutsuma leta vo 170 170 what xipidi xa ko sweswiya. So loko se hi swi kumile ku ri okay a hi ye ka 165 ya, and then hi sungula hi kick, a hi teke kick laha hi kume kick ya xigaza, hi sungula hi kick 4 step, ya. So hi ta endla ku hi jika, hi fanele hi endla 4 bars 1 2 3 4, hi fanele hi jika laha ka 5 laha ku swi kota ku va 4 bars. Ya hi kume kick, and then xa vumbirhi loko hi hete kick ta ka tweeter ka hi-hat, hi kuma hi-hat. So ka hi-hat normally va tirhisa ti-acoustic drums, so u nga yi kuma this thing ka hypersonic, like u ta ka natural drums, I select the bright natural drums, and then hi lava na hi-hat. I tikela hi ba yona le ku 2 steps. Yo, hi swona sweswi. Ya ti fambisa sweswi, then you can u nga spayisa nyana kun'wana u fika u ti hlanganisa nyana maybe like kwihi. So it's unlimited, creativity is unlimited, ku hava ti-rules. So as long as vibe yi pfumela, you just go ahead. Maybe la hi fika hi chela open head, so yeah, it's all about vibe. It's unlimited, creativity is unlimited as long as vibe yi pfumela, as long as swi fambiselana na whatever idea leyi u nga na yona, you are on, it's fine. So loko yi hetile la ka hi-hat, se hi nga ta se hi vona
na daiding ngari na piano. So in tatlo na this hypersonic, and then ka piano itala ka natural ka acoustic piano in bright piano, and then boom boom bing boom awone ku ingayitshayisa kwihi, but I'm just tolovelelani man ish tirhisa studio one ayi sungule kasi. So yeah, maybe na sweswo swa pfumela maybe ku na ti-option to tala ta piano, so you just mess around until mm, 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 mm. So you just mess around until ukuma so o ringetela until u kumana na so yeah, swi ya hi vibe leyi u nga na yona, so is unlimited. So na piano like there's no good way, there's no bad way, as long as vibe ku ri yona you are in swi sharp. So wo ringetela until you get that vibe. No, so no, so what ringetela, like there's no bad way, there's no good way. So hi swona sweswiya swa piano, like you just wo ringetela leyi pfumelaka vibe leyi u nga na yona. So ku hava ti-rules, ku hava ti-rules vafitsi, ku hava ti-rules like as like I want, so like ku hava ti-rules vafitsi, ku hava ti-rules, ku hava ti-rules, ku hava ti-rules, no rules. Ku hava ti-rules, ku hava ti-rules, no rules, no rules, no rules. O ringetela, o ringetela, o ringetela, o ringetela. Wo
vo ringetela ku va ti-rules ku va ti-rules ku va ti-rules no rules no rules. Okay, ni lava ya hehla leyi maybe ya somewhere yeah somewhere la yeah, so it's unlimited, swi ya creativity. So hi ko maendlelo ma ti-piano ku hi mixakaxaka leswi ni nga swi endlisa swona. So you just search for the vibe loyi u lavanaku na yona. So mina normally I have everything na ni na ni endle ti-mid pack ta mina ku ri like for ku ri swilo swi va simple ku ni dayiteng ku ri loko ni ti endlela no vhe ni chela okay piano. So no yinana la mina nazi ni no selecta ni yeah. So leti mina ni nga ti sevhela tona like for startup. So it's swi kahle ku ri u va na this thing u ti sevhela tona for startup ma vona for leswi swa ti-piano. So okay a ho tlanga piano lexi yi nga ta endla ku yi hundza ya mahlweni. A ni tivi ku ri ni nga tlanga yi okay hi vona va leyi nga ta tlanga yona koko. Ya munhu endla leyi yona ni freestanaka nyana. Yeah and then kusuka kwalano after the piano and then i timhaka ta marimba hi mona lama the main thing leswi nga khoma nghoma. So like minkarhi yo tala like ni kuma swivutiso swo fana na ku ri like u endla njhani ku marimba ma yimbelela. So like loko yimbelela swi fana na
na loko u kha u chaya loko u yimbelela automatic u yimbelela hi key u yimbelela hi note you know u yimbelela hi note so obviously loko u yimbelela lexi u xi yimbelelaka xi na key ka midi ka piano xi na key so you can use that key ya leswi u swi yimbelelaka u yi searcha ka piano ya wena and then yi yimbelela leswi u swi yimbelelaka until loko ni make sense mara I think I do so a hi voneni ku ri laha ni nga ta na marimba ma njhani I don't have any idea so a hi voni ku ri like if I can loko ku ni nga kuma nyana risimu ni yimbelela ivi ri stika to marimba. Ya ni hava risimu nhloko ya mina so so ni hava motivation so lama vona hi ba marimbo hi ba marimbo hi ba marimbo hi ba marimbo dum 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 hi ba marimbo marimbo hi ba marimbo hi ba marimbo hi ba marimbo hi ba marimbo so yeah maybe yeah ba marimbo hi ba marimbo so leswo swa ku marimba ma vulavula sweswo hi ba marimba ho hi ba marimba ho so ma vulavula i xi xin'wana so okay xin'wana maybe loko se hi kume leswiya so hi nga endla edition ku ma famba ku so ma na ti-spaces to tala so hi ta cheletela leswi swi endla ku ri hi pfala ti-gap leti nga kona laha and then ku va nghoma a voni. Yeah, so hi file ti-gap laha ti ri kona so a hi ho tlona so normally vanhu va matloniwa ku ma kota ku tiya ma kota ku tiya hi endla so man'wani ma ya henhla
so ku ta lava ma ya hansi ma-bass a twi. Hi ba marimba ku biwa marimba vhele maybe transposer yisa henhla maybe transposer yisa henhla maybe 2. Ya so loko se hi suke ka marimba so hi nga vuya hi ta pfalapfala futhi tigebe loko yi ri so a ni se va na idea a yi se ni motivate a ni se va motivated so a ni tivi ku ni nga endla yini a ni tivi ni nga endla yini so let me just ni endla sweswi nge le nhloko ya mina no ringetela ku ni vona ku ni nga endla yini sweswi a ni se va na idea a ni se va motivated loko ni ri motivated loko ni ri motivated actually no endla ntsena swilo swo ta loko ni endla nchumu ku ta swilo loko ni endla nchumu swo ta ku ni endla yini enhlokweni ni va na ti-idea very fast maybe now maybe just because ni le ku explain maybe that's why ti-idea ta mina ti famba kahle kahle so levi ma hi vona ku ni nga endla yini laniwani fill up ti-gap. I'm not motivated. I'm not motivated. I'm not feeling what I'm doing. Man. I'm not feeling what I'm doing. Nah, I'm not feeling it, Buffet. So let me come with something else. Yeah, so yeah, I can feel it. Yeah, swin'wana swa kona hi swona sweswo like
if you are not motivated, there's no way like unga heta that beat we endla because you are not motivated. Obviously, like unge endle swona, so you must be motivated. U fanele u enjoy leswi swi endlaka. So loko unga enjoy, there's no way ya ku ri like u ta endla swona or u ta heta that beat. So lera ro sungula I was not motivated, a ni nga ri feel. So I had to go back ni vona ni endla swin'wana. So leriwani ya na ri feel nyana. So let me see, so ri ta ni motivate, anything is possible. Ya lewani se hayi hi ta swona. A vone ku hi nga eda yini ka piano u kota ku nandzihisa la, so hayi sweswiwani hayi swa ni byela ku ri hayi hi nga famba, so a hi edeni swo nandzihisa. So it's all about creativity. So swi ya ku u nga eda yini ku fill up a beat ra wena, and then less is more. A swi lavi ku u over producer, cause ku fanele ku va na ti-vocal na tona ti faneka ti shine, ti faneka ti twala. So unless if u over producer ta ku swilo swi ta cincana. So for now no la ku fill up nyana ni nandzihisa nyana ku nhloko yi kota ku dzinginyika, ni vona ka piano ku ni nga endla yini, ma vo.
Yeah, stuck at so from la nga eda like lead note ish ntolovele studio one so ish the shortcut dini endlela mawaza ayeka pack lead I love pack lead soft lead I love pack lead banote or if I got woo so like ideas thought that the ideas like this is what I'm used to. I don't think the ideas thought that to woo. I don't know. It's all man. Okay. Delay. Yeah, in addition, another lead. Peg lead, guys. Fill up the game. So.
ya swin'wana swo fana sweswi swin'wana swo fana sweswi from here ngoma yona so swi ta va kha swi huma ka wena ku ri like u nga sasekisa yini and so on and so on swin'wana ko va just ti-edition ti-edition swo nandzihisa swo ka fana na ti-organ ku nandzihisela so from here you can do anything. Yeah, so go from so I go on this. Yeah, so from here, it's up to you. So maka wena ku ri so u nga nandzisela yini swi swo nyanganya swo chela chukele swi nandziha juice hinkwaswo ti-cold drink swi nandziha ku kota ku sakameliwa ku kota ku gingiwa so ku hava swin'wana swo tlula leswi ku hava swin'wana swo tlula leswi let me see if something. Already hi ku ya mina like sound the way ti-sound ta ku swo ti nge chayisi xiswo hinkwato because like to chaya so hi nkarhi wun'we hinkwato ku ta va siku a swi nge twali because like ti fana ti nyikana space like for example xilo lexi ni hetaka ku xi faka lexiwani a xi hlangani na this thing so it means swi fanele swi nyikana a chance ya ku chaya xin'wana xi ta chaya xin'wana xi mila xin'wana xi chaya loko risimu ri karhi ri famba hi swona sweswo. So from kwalano risimu ri helile so i ku tala leswi hi ta faka ti what we call ti-tom swo fana ti-tom ti-thomas tom.
addition ni nga faka rata lexa smack ni nga faka tisindenyana. Yeah, ngoma yena yelela kona bafethu. So I try and ku transpose via wona ko nga mana transpose ya ku yes ya cha mani ya kana bo. Ile ngopfu mani ku minus minus mana hasi no. Yeah, bafethu leswi a ni mi khomele sweswo, this is how you can start making Xitsonga music. Na project leyi wa mi ta yi kuma you can practice, you can do your thing, u nga teacher, whatever, whatsoever. So bafethu, thanks for watching bafethu. Swin'wana swi ta va kha swi ta, swin'wana swi ta va swi kha swi ta. So mi nga pfa mi kha mi comment mi byela ku mi nga tsakela ku vona yini swin'wana, mi nga tsakela ku tiva yini swin'wana, ku nga ri music wa xigaza ntsena. Mina bafethu ni chaya hinkwaswo as long ku ri music na chaya, as long ku ri na simple na chaya. So music bafethu, leswi yo nikiwa yo swi mama. So thank you.